Hallelujah. 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 We greet you in the name of Jesus. Turabasuza mu izina rya Yesu. We welcome you to Duku Bosco TV. Tubaha ikaze kuri Duku Bosco TV. This is a great opportunity God gave us Aya ni amahirwe akomeye Imana iduhaye to share His word as usual. ngo dusangire ijambo ryayo nk'uko bikwiriye. So I welcome you to those who follow to this platform. Ndabaha ikaze mwese mukurikirana uru rubuga. To feel welcome this word. Mwiyumve ko muhawe ikaze muri iri jambo. Amen. Before to do anything, let's pray. Mbere yuko dukora ikindi kintu reka dusenge. Father, we give you glory. Data tuguhaye icyubahiro. To give us this moment. Kuba uduhaye uyu mwanya. Let your word come and pass through us. Reka ijambo rya rize rinyure muri twe. We are here as your vessel only. Twebwe turi hano nk'ibikoresho byawe gusa. Minister to your people through us. Abakozi bawe mwami. Minister to others through us. Dushoboze kugirira abandi umumaro muri iri jambo. We thank you and we give you your glory. Turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro cyawe. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen. Hallelujah. 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 As I was saying, nkuko nabivugaga, I welcome you all of you mbahaye ikaze mwese to share this word of God tonight. Kugira ngo dusangire ijambo muri iki gitondo. So the word of God we are going to share today, iri jambo tugiye gusangira uyu munsi, it has a theme say, rifite umutwe uvuga ngo whoever who have the son have the life. Ngo ufite uwo mwana afite ubuzima. Hallelujah. Hallelujah. The son I am saying uwo mwana ndimo kuvuga is the son of God. Ni umwana w'Imana. Jesus Christ. Yesu Kristo. Let's straight go to the word. Reka tujye mu ijambo. We are reading from the book of Mark. Turasoma mu gitabo cya Mariko. Chapter 2 from verse 13 up to 17. Ibice bibiri umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector booth. Follow me, Jesus told him. And Levi got up and followed him. While Jesus was having a dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him, and his disciples, for they were many following him. Verse 16. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and the tax collectors, they asked the disciple, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Verse 17. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners." Amen. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Alfayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati, "Nkurikira." Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangiraga na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, "Mbese asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha?" Yesu abyumvise arababwira ati, "Abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha." Amen. Amen. Also let's read the book of 1 John from verse 11 and 12 only. The book of John, 1 John from verse 11 up to 12. Verse 11 says, "And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is his Son. Whoever has his Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." Amen. Amen. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 11. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho,
kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Amen. So may God bless you. Imana ibahe umugisha. So here we read a passage. Aha twasomye cyanditswe, A passage of the call of a man called Levi. icyanditswe kivuga ku guhamagarwa k'umugabo witwa Lewi. Levi was a Jew. Lewi yari umuyuda. He was an ordinary person. Yari umuntu usanzwe. He was having a job as the Bible says. Yari afite icyo akora, akazi nk'uko Bibiliya ivuga. His daily work, he was a tax collector. Yari umukoresha w'ikoro nk'uko Bibiliya ibivuga. A tax collector as in this in our days. Kandi umukoresha w'ikoro muri iki gihe cyacu, A tax collector is a respectable person. aba ari umuntu wubashywe. Is a person who have a good position. Ni umuntu uba ufite akazi keza. For instance, a person who works in Rwanda Revenue Umuntu ukora muri Rwanda Revenue is a person of high position. ni umuntu ufite agaciro, He earns also a good salary. kandi aba abona umushahara mwiza. But contrary on this time, Ariko bitandukanye n'icyo gihe, a tax collector was a great sinner. umuntu ukoresha w'ikoro yabaga ari umunyabyaha ukomeye. He was a dishonored person. Yari umuntu utubashywe. In the society, they could not give a tax collector any value. Mu bantu ntabwo bamuhaga agaciro. So Levi was a tax collector. Rero Lewi yari umukoresha w'ikoro. To be a tax collector, it means he was a dishonored person. Kuba umukoresha w'ikoro bisobanuye ko ari umuntu utubashywe. Why a tax collector was a dishonored person? Kubera iki uwo muntu yabaga atubashywe? A tax collector normally in this period he earned a lot of money. Umukoresha w'ikoro muri iki gihe abona amafaranga menshi. Also in that time he earned also a lot of money. No muri icyo gihe nabwo yabonaga amafaranga menshi. He had also a big income. Yabaga afite byinshi yinjiza. But in the society they could not give him a value. Ariko muri sosiyete ntabwo bamuhaga agaciro. For this is following reason. Kubera iyi mpamvu ikurikira. The land of Jews igihugu cyangwa ubutaka bw'Abayuda was under a Roman Empire. Bwari bwarigaruriwe n'ubwami bw'Abaroma. In other words, this land was a colony for a Jew empire. Mu yandi magambo, ubwo butaka bwari bukoronijwe n'Abanyeroma. Yeah, sorry, it was a colony of Roman Empire. Bwari bukoronijwe n'Abaroma. This Roman Empire was under a emperor called Caesar. Kandi ubwo bwami bwari buyobowe n'uwitwa Kayizari. And Caesar sent a governor to the Jews called Pilate. Kanyuma Kayizari yohereza umuntu umuhagarariye witwaga Pilato. And the Jews did not accept any person to come to rule over them. Kandi ntabwo Abayuda bishimiraga ko hari undi muntu waza kubayobora. Because they had a promise that they will be the head, they will not be the tail. Kuko bari bafite isezerano rivuga ko bazaba imitwe batazaba imirizo. And to be under someone's leadership means they was already the tails. Kandi rero kuba bari bayobowe n'undi muntu byari bisobanuye ko babaye imirizo. And always they revolted against this kingdom of Romans. Rero buri gihe bumvaga bashaka kwigomeka kuri ubwo bwami bw'Abanyeroma. And they didn't want any person who tell them to respect the Romans. Kandi ntabwo bemeraga umuntu wese ubabwira ngo bubaha Abanyeroma. So a tax collector was like a servant of Roman Empire. Rero umukoresha w'ikoro yabaga ari nk'aho ari umugaragu w'ubwami bw'Uburomani. Because the Roman Empire commanded the country to collect money for the taxes, and they sent them to Caesar Empire. Kuko ubwami bw'Abaroma bwari bwarategetse abo bakoresha b'ikoro kujya bafata amafaranga imisoro bakayohereza kwa Kayisari. There was a recommended specific amount they should always send to Caesar. Hari amafaranga yari yaragenwe yuko azahora yoherezwa kwa Kayisari. It means to be a tax collector, you were a friend with Caesar, but you were against by the Jews. Rero bisobanuye ko iyo wabaga uyatanze wabaga uri inshuti ya Kayisari ukaba ari kuri umwanzi w'Abayuda. It means that
this Levi, this tax collector called the Levi, was hated by the Jews. rero uyu mugabo Lewi yari yanzwe cyane n'abayuda. It means to be a tax collector, you was a traitor. Bisobanuye ko wowe kuba wari umukoresha w'ikoro wabaga uri umugambanyi. A traitor over your country. Umugambanyi ugambanira igihugu cyawe. It means it was a great sin. Cyari icyaha gikomeye. A sin like prostitution. Icyaha nk'icy'ubusambanyi. Stealing more than stealing. Icyaha kirenze no kwiba. This was a great sin. Icyo cyari icyaha gikomeye. A person who accepted to be a tax collector umuntu wemeraga kuba umukoresha w'ikoro was a person who was very selfish. Yabaga ari umuntu w'ingundirizi. Because he said, whether you speak against me, whether you don't speak me, I will earn my money despite the people's words. Kuko yaravugaga ati wabyemera utabyemera ndagukuramo amafaranga. Whether you speak against me, I will do my work. Wamvuga cyangwa utamvuga njyewe ndakora akazi kanjye. He was a person who committed to earn money despite anything. Yabaga ari umuntu wiyemeje kwinjiza amafaranga uko byagenda kose. It means this person should be excluded from the society. Bisobanuye ko uwo muntu yagombaga kuba yavanwa muri sosiyete. Hallelujah. Hallelujah. I want you to usher you in this theme of today that whoever have the Son have life. Ndashaka kukwinjiza muri iri jambo ry'uyu munsi rivuga ngo umuntu wese ufite uwo mwana aba afite ubugingo buhoraho. Hallelujah. Amen. This person, rero urwo rukundo uwo muntu, there is some values, there is some something he could not be allowed to do in a society with others. Hari ibintu hatagombaga gukora kubera ngo abikorere muri society. A tax collector, he was not allowed to attend the synagogue. Umukoresha w'ikoro ntabwo yari yemerewe kwinjira mu isinagogi. A tax collector was not allowed to be a witness in the court. Umukoresha w'ikoro ntabwo yari yemerewe kuba umutangabuhamya mu rukiko. Why? Kubera iki? Because kubera ko being a tax collector, you have money, you have a specific sum of money you have to send it to Caesar. Kuko kuba umukoresha w'ikoro waba ugomba kuba ufite amafaranga ugomba kujyana kwa Kaisari. And for you personally to have your gain, you have to charge people over money. Kandi wagombaga guca abantu amafaranga buri gihe ugahuru yabaca. You have to charge a lot of money people. Wagombaga guca abantu benshi amafaranga. So that you can find the money to send to Caesar and you can find some money you keep yourself. Kugira ngo ubone amafaranga uri bwohereze kwa Kaisari nayo uri busigarane. The more you charge a lot of money from people, the more you get more profit. Uko wasabaga abantu wacaga abantu amafaranga menshi niko nawe wabonaga inyungu. It means a tax collector received a lot of money of corruption. Nibisobanuye ko uwo muntu yabonaga za ruswa nyinshi. Being corrupted, it is a great sin. Kuba umuntu urya ruswa ni icyaha gikomeye. So this person was a great sinner. Uwo muntu rero yari umunyabyaha ukomeye. He was a great sinner to the country. Yari umunyabyaha ukomeye ku gihugu. He was a law breaker. Yari umuntu wica amategeko. Hallelujah. Hallelujah. It means this person was excluded from the society. Bisobanuye ko uwo muntu yari akuwe muri society. That is why he was not allowed to be a witness in the court, because he was not an integrity person. Niyo mpamvu atari yemerewe kuba muri society kuko yabaga ari umuntu utari inyangamugayo. Hallelujah. Hallelujah. So Levi enjoyed the money. Rero Lewi yanezerewe amafaranga. But he have no peace, he have no any joy in his heart. Ariko mutima we nta munezero yari afite. Because he was alone. Kuko yari wenyine. He was alone with his money. Yari wenyine n'amafaranga ye. No person could understand him. Nta muntu wari umusobanukiwe. He did this work but with people despising him. Yakoraga uwo murimo ariko abantu benshi baramusuzugura. Hallelujah. Hallelujah. Levi was very tired. Lewi yari ananiwe cyane. He was very tired because the society could not accept him. Yari ananiwe cyane kuko societe ntiyamwemeraga. He wanted a rest. Yashakaga kuruhuka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. So, let me come back to the location of this tax collector both. Reka nsubire aho ngaho kuri uwo mukoresha w'inkoro.
Jesus, the Bible says, as he walked at Galilee. rero Bibiliya iratubwira ngo Yesu arimo kunyura iruhande rw'inyanja. It means Jesus was there at the Sea of Galilee near Capernaum. Bisobanuye ko Yesu yari aho kuri iyo nyanja hafi ya Kaperinaumu. Capernaum was by the port. Kaperinaumu yari icyambu. Where the merchants came from Egypt, came from Asia, all of them, the tax was paid there at Capernaum. Aho ibicuruzwa byavaga muri Aziya, muri Egiputa, hirya no hino byanyuraga, kandi abakoresha b'ikoro babaga baraho kugira basoreshe abo bantu. And the same place, that was the headquarters of Jesus' ministry. Kandi aho hantu niho hari icyicaro gikuru cy'umurimo Yesu Kristo yakoraga. Hallelujah. Amen. Every time Jesus wanted to do miracle, wants to preach the gospel, he did near at Capernaum. Kandi buri gihe Yesu yashakaga umurimo akora cyangwa igitangaza akora yabikoreraga hafi ya Kaperinaumu. It means Levi also maybe has understand about Jesus. Bisobanuye ko Lewi bishoboka ko yari yarumvise ibya Yesu. So one day by occasion Jesus was passing by. Rero rimwe Yesu Kristo anyura aho hantu. And he find a man who was sitting alone. Abona umuntu wicaye yigunze. A person who was very tired. Umuntu unaniwe A cyane. person who did not have any companion. Umuntu udafite undi bari kumwe. Hallelujah. Hallelujah. A person who was guilty in his heart. Umuntu wumvaga yicira urubanza mu mutima we. A person who was feeling with sorrow. Umuntu wumvaga yuzuye umubabaro. A person who possessed a lot of money. Umuntu wari ufite amafaranga But the money menshi. could not give him joy. Ariko amafaranga ntiyigeze amuha And umunezero. as soon as Jesus saw him, Rero Yesu amubonye he said, "Come and follow me." aravuga ati ngwino unkurikire. And the person took a decision to left the tax collection. Hanyuma uwo muntu afata icyemezo cyo kureka wa murimo w'ubukoresha bw'ikoro. To leave tax collection, it means he have some reasons. Kuba yarasize uwo murimo bisobanuye ko yari afite impamvu The ikomeye. reason number one, this person's heart was very guilty to charge money, a lot of money from people. Rero icyambere cyabimuteye nuko yiyumvagamo yicira urubanza ku bw'amafaranga yacaga abantu. Which is a lot of not according to the tax they should pay. Kandi ayo mafaranga yari menshi cyane arenze ayo bagomba kwishyura. Because for himself he wanted his own benefit. Kuko kuri we ubwe yashakaga inyungu ze bwite. And his heart made him guilty. Kandi umutima we watumye yiyumva A yicira guilt of a urubanza. sin of stealing. Urubanza rw'uko yari umujura. Hallelujah. Amen. And this person was very tired of this sin. Kandi uwo muntu yumvaga ananijwe n'icyo cyaha. As soon as Jesus called him, he felt a rest in his heart. Hanyuma Yesu amuhamagaye yiyumvamo aruhutse mu mutima we. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, "Those who are weary and heavy laden, come and follow me, I will give you rest." Bibiliya iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunkurikire ndabaruhura. And those who are heavy laden are those people who are very guilty in their heart. Kandi abo bantu bumva barushye ni babandi bafite ibyo biciraho imanza mu mitima A yabo. guilt means a presence of sin. Ibyo kumva wicira urubanza nuko haba hariho icyaha byanze And bikunze. this person wanted to rest from his sins. Kandi uwo muntu yumvaga ashaka ikiruhuko ngo ave muri ibyo byaha. That is the reason number one he followed Jesus. Iyo ni imwe mu mpamvu ya mbere yatumye akurikira Yesu. When a person wanted to follow Jesus, must left his sin. Iyo umuntu ashaka gukurikira Yesu agomba kuva mu byaha by'akabireka. You must left from your guilty. Ugomba kuva muri ibyo ngibyo bibi. Hallelujah. Amen. The reason number two. Ikindi cyemezo cya kabiri. Why Levi followed Jesus? Impamvu yatumye Lewi yongera akurikira Yesu. He was having a shame. Yari afite isoni. He was having a shame in the society to be a thief. Yari afite isoni zo kuba muri sosiyete azwi A nk'umujura. shame in the society to be a traitor. Umujura ndetse A n'umugambanyi. traitor to his own country. Umugambanyi ugambanira igihugu Most cye. of the people have the shame in their heart. Abantu benshi bafite isoni mu mitima yabo. A shame of what you are doing for your company. Imitima urimo gukorera donc isoni z'ibyo urimo gukora A muri shame kampani ukorera. of what you are stealing from your company. Isoni z'ibyo urimo kwiba muri kampani ukorera. Of the corruption you are receiving to give people job.
za ruswa wakira kugira ngo ubashe guha akazi abantu. Hallelujah. Hallelujah. This is a great shame. Iri ni isoni riteye And if you isoni. are doing this, the shame is upon you. Kandi niba uri kubikora isoni zirakuzuye. And that is why Jesus is saying, come and follow me. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ngwino unkurikire. I will take out from your shame. Nzakuraho isoni wari wambaye I will zose. take you a guilt from you. Nzakuraho kwicira urubanza I muri will wowe. give you a good moral nature. Nzaguha kamere nziza. Hallelujah. Hallelujah. That is what Levi was wanting. Niyo mpamvu Lewi ibyo ari byo yifuza. Hallelujah. Hallelujah. To take out his shame. Kugira ngo isoni zimuveho. Hallelujah. Amen. The sad Levi was tired to live alone. Ikindi Lewi yumvaga haze kuba wenyine. He had no family. Nta muryango yari afite. Every person was abandoning him. Umuntu wese yari yaramuvuyeho. Because no one wanted to walk together with sinners. Kuko nta muntu wifuzaga kugendana n'abanyabyaha. Even the Bible says in Psalm chapter 1. Na Bibiliya iravuga muri Zaburi igice cya mbere. Blessed is the one who does not associate with sinners. Ngo hahiriwe umuntu udafatanya imigambi y'ababi. That is why Levi was alone. Niyo mpamvu Lewi yari wenyine. He was alone because he was in guilt. Yari wenyine kuko yiciraga urubanza. He was in darkness. Yari ari mu mwanda. No one cannot come across to the person who in darkness. Nta muntu n'umwe wakwegera umuntu wanduye. All of us in our society want a clean person. Twese tuba twifuza umuntu usa neza ukeye. That is why Jesus wants you to live from this darkness. Niyo mpamvu Yesu ashaka kuva muri uwo mwanda. He wanted to make you clean. Arashaka kukweza. He wanted to make you whole. Arashaka kukugira uwera. Hallelujah. Hallelujah. That is why he's calling you tonight. Niyo mpamvu arimo kuguhamagara To live from tax correction. kugira ngo uve mu bakoresha To b'ikoro. live from that darkness. Kugira ngo uve muri uwo And he mwanda. give you the people to go with. Aguha abantu mugendana. That is why he said to Levi, come and follow me. Niyo mpamvu yabwiye Lewi ati ngwino As unkurikire. soon as he heard the voice, he left the tax correction. Amaze kumva iryo jwi ako kanya yahise And amukurikira. tonight God is speaking with you. Imana nawe irakuvugisha uyu And munsi. his spirit is speaking with you. Kandi umwuka we ari kuvugana To come nawe. out from what you are with. Va muri ibyo ngibyo urimo. Hallelujah. Hallelujah. Come out from tax correction. Va muri ubwo busoresha bw'ikoro. Come out from your sins. Va mu byaha byawe. Come out from your iniquity. Va mu gucumura kwawe. Hallelujah. Hallelujah. And he will give you a good family. Kandi Imana izaguha umuryango mwiza. He will give you peace and joy. Izaguha amahoro He will give you n'umunezero. a rest. Izaguha He kuruhuka. will take away all guilt. Izakuraho kwicira urubanza Hallelujah. kose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Also this man Kandi uyu muntu maybe heard about Jesus. yumvise inkuru za Yesu. Because the tax collector above or headquarter Kuko aho ngaho yakoreraga uwo murimo was near to the headquarter of the gospel of Jesus. aho hantu yakoreraga hari hafi y'aho Yesu yakoreraga. Maybe if I heard about the person who was a leprous man and he was healed by Jesus. Birashoboka ko Lewi yumvise wa mugabo wari umubembe agakira kubera Yesu amukijije. Maybe Levi heard about the story of a woman who was having bleeding in 12 years. Wenda Lewi yumvise inkuru za wa mugore wavaga imyaka 12 yakora kuri Yesu agakira. Maybe Levi heard the news of the healing at the pool. Wenda Lewi yumvise amakuru ya wa muntu wakize wari uri ku kidendezi. After 38 as an inverted person. Nyuma y'imyaka 38. Hallelujah. 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 Amen. Maybe Levi heard about Jesus, a lot of miracles he performed. Birashoboka ko Lewi yumvise inkuru nyinshi za Yesu ibitangaza yakoze And byose. he became curious to know Jesus. Kandi yumva afite amatsiko yo kumenya Yesu. And as soon as he got the chance, Jesus called him. Igihe yabonye amahirwe Yesu He akamuhamagara. didn't hesitate to follow him. Ntabwo yazuwa yaje kumukurikira. Imagine if president of the country say to you, come and follow me at Urugwiro village. Ibaze perezida w'igihugu akubwiye ati ngwino unkurikire muri village You Urugwiro. can be excited so much. Wanezerwa cyane. You cannot think about following him. Nta nubwo watekereza ibyo kumukurikira You gusa. can follow him blindly. Wahita umukurikira And utanareba. tonight there is someone who is greater than him. Kandi ubu ngubu hari umuntu umurenzeho. He is saying to you, come and follow me. Arimo kubwira ngo ngwino I unkurikire. will give you this
nation. nzaguha kino gihugu, I will give you the whole world. nzaguha isi I will yose, give you the Eden. nzaguha Eden, You will eat to the fruit of your land. uzarya ibyiza by'igihugu cyawe. Hallelujah. You will be Hallelujah. honored in the country. Uzubahwa mu You gihugu, will be a good person. uzaba umuntu The mwiza. nation will come to seek advice from you. Igihugu abantu bose bazaza kugusaba And the inama, person is calling you tonight. kandi uwo muntu ari kuguhamagara He's iki calling you gitondo. to leave whatever you have. Arimo kugusaba ngo uve mu byo wari urimo He's saying byose. to you, come and follow me. Ari kuvuga ngo ngwino I'm unkurikire, going to make you a great person. ngiye kukugira umuntu That is ukomeye. why God said to Abraham in Genesis 12 chapter 2. Niyo mpamvu Imana yavuganye na Aburahamu mu Tangiriro 12 He said, come to the land I will show you. I will make you into a great blessing. ngo ngwino unkurikire nzaguhindura umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Tonight God is preparing to make you a blessing. Imana irimo kugutegura kugira umugisha. He wanted to make you a great person Imana irashaka kugira umuntu through the ukomeye calling of Jesus Christ, binyuze mu muhamagaro wa through Yesu the Kristo, calling of the ministry of God. binyuze mu muhamagaro w'umurimo wa Do Kristo. not sit empty-handed. Ntiwicare nta kintu ufite. Sit and serving God. We ngwino ukorera Imana, Serve God. ngwino ukorera Imana, Participate in the ministry. ngwino ube umwe mu murimo Help wayo. the servant of God. Fasha abakozi b'Imana, Help the church. fasha itorero, Preach all over you are. bwiriza aho uri hose. Hallelujah. The Hallelujah. rewards are ahead. Ibihembo biri imbere. Hallelujah. Hallelujah. We have a reward. Dufite ibihembo. Jesus say in Matthew chapter 19, Yesu yaravuze muri Matayo ibice 19, whoever left the fields, umuntu wese wavuye whoever left the land, wasize ubutaka bwe, left the family, agasiga left the umuryango, wife, agasiga umugore, left everything agasiga buri kimwe for the cyose sake of the gospel, kubw'ubwami he bw'Imana, will not merely lose the reward. ntago azabura igihembo, He will receive 100 times of what he live azabona ibihembo inshuro 100 in this life. muri ubu buzima. This is kept for you, Kandi ibi niwe not bibikiwe, anybody else. nta wundi It bibikiwe, is for you. ni God ibyawe. is calling you, Imana iri calling you kuguhamagara, to his fellowship, iguhamagara ngo uze ubane calling nayo, you to be with him, uze ngubane nayo, calling you to receive more than 100 times. uze ubone ibikubye inshuro 100. Hallelujah. Do Hallelujah. not receive that money. Ntuwakire ayo mafaranga, That money ntuwakire amafaranga of the adakwiriye corruption. ya ruswa. Do not do what is against the law of God. Ntukore ibitandukanye n'amategeko y'Imana. Do not do according your will, Ntukore ibyo wowe but wishakiye, do God's will. kora ibyo Imana And you are ishaka, going to receive 100 times, kandi uzabona ibyikubye inshuro 100, because our God does not lie. kubera ko Imana yacu ntabwo ijya Our God ibeshya. is just. Imana yacu ni Our nyakuri, God is sovereign. Imana yacu ni He irahambaye, is still on the throne. iracyari ku bwami, ku He ntebe is the y'ubwami. ruler of the world. Niwe utwara iyi si He is yose, the one who promotes some and put down others. niwe uzamura abantu abandi akabashyira The hasi. death and the life is in his hand. Ubuzima n'urupfu biri mu biganza He bye, is under control of everything. niwe ugenzura buri He kimwe is the one cyose, who holds your life in his niwe hand. ufite ubuzima bwawe mu And kiganza tonight he cye, kept many for you. kandi aka kanya igufitiye byinshi cyane. Hallelujah. In Hallelujah. his hand Mu kuboko kwe there is many things from you. harimo ibintu byinshi yaguteguriye. Hallelujah. He Hallelujah. wants you. Iragushaka, He is loving you. He iragukunda, have mercy for you. igufitiye impuhwe. Do not guilt in your heart. Ntuwicire urubanza. Hallelujah. Hallelujah. Tonight there is mercy upon you. Uyu munsi hari impuhwe z'Imana ku Many buzima people are bwawe. committing suicide Abantu benshi barimo bariyahura because of guilt. kubera kwicira imanza. Hallelujah. Hallelujah. Because of guilt of sin. Kubera ko kwicira urubanza kubw'ibyaha bakora, Because of the wrong they have committed. kubera ibibi bakoze, Because of the poverty. kubera ubukene, Because of the pandemic. kubera iki cyorezo. There is many suicide. Hari abantu benshi biyahura, Not here in Rwanda. ntabwo ari hano gusa mu All over Rwanda, the world. ni ku isi hose. Worldwide. Ku isi hose People are committing suicide. abantu barimo bariyahura. That is why Paul said to the person who was the guard of the jail, Niyo mpamvu Paul yabwiye wa muntu warindaga gereza, after he saw Paul and all the prisoners were, the chain was falling from them,
amaze kubona Paulo na Sila ndetse n'izindi mfungwa iminyururu irimo kubavaho, he wanted to kill himself. yashatse kwiyica. But Paul said, do not harm yourself. Ariko Paulo aramubwira ati wikwigirira nabi. Hallelujah. Hallelujah. And the guard replied, what should I do? Wa murinzi aravuga ati nkora iki? And Paul said, you believe that Jesus is the Son of God? Paulo aramubwira ati ese wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana? And Paul said, if you believe today, you will live. Aramubwira Paulo ati nuwizera uyu munsi urabaho. Hallelujah. Hallelujah. And the person, as soon as he believed in the Son of God, kandi uwo muntu ukuntu yizereye mu mwana w'Imana, after he believed the Son of God, amaze kwizera umwana w'Imana, and all his family, ndetse we n'umuryango we, the joy came in his family. umunezero winjiye mu muryango we. Hallelujah. He received a new life. yakira ubuzima bushya. Hallelujah. Amen. And I'm speaking to you to this evening. ndimo kubwira uyu munsi, Do not harm yourself. ntiwigirire nabi. God is still having you. Imana iracyagufite. He kept many in his hand. ni byinshi ifite mu Do biganza not harm byayo. yourself. ntiwigirire Do nabi. not commit suicide. ntiwiyice. Do not harm yourself. ntiwigirire God is nabi. keeping you to do great things. Imana iguteguriye gukora Hallelujah. ibikomeye. Amen. The Son of God has overcome. umwana w'Imana The yaranesheje. Bible said the Son of God has overcome the world. Bibiliya iratubwira ngo umwana w'Imana yanesheje isi. Hallelujah. Hallelujah. And those who believed in him, kandi abo he bamwizera gave them power yabahaye imbaraga to overcome the world too. zo gutsinda And isi. tonight the power is upon you kandi uyu munsi imbaraga ziri kuri wowe if you believe. niba wizeye. Hallelujah. 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 Amen. Tonight I'm calling you to come to seek someone who will give you peace ndimo kuguhamagara kuza kuri wa wundi ushaka kuguha amahoro and joy and n'umunezero freedom, ndetse n'umudendezo, and to make you know the mystery of those people in this world they don't know. kugira ngo umenye ibyo babandi bari mu isi batazi. What is hidden from the worldly people, bya bindi byahishwa abantu bo mu isi. tonight God can reveal it to uyu you munsi Imana irabikuhishurira if you believe. niba wizeye. The Bible has said, whoever who have the Son, he have the life. Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo ufite umwana afite ubuzima buhoraho. And the Bible said, this is the witness that God has given the life through his Son. kandi Bibiliya iravuga ngo ubu ni ubuhamya bw'uko Imana yatanze ubuzima buhoraho mu mwana wayo. And I'm still standing here confessing and witnessing that there is life in Christ. kandi ndi hano nkubwira ko hari ubuzima muri Because I Kristo. have seen the life of Christ in my life. kuko nabonye ubuzima bwa Kristo mu buzima Tonight bwanjye. I'm standing here as the witness. uyu munsi ndi hano nk'umuhamya. Before I met with Christ, I was dead. mbere y'uko mpura na Kristo nari mpfuye. But through him I received a new life. ariko binyuze muri we nabonye ubuzima. I became a new creature. nahindutse icyaremwe And I'm gishya. having a hope in him. kandi mfite ibyiringiro muri we. Today, even if I can die, ubu niyo napfa I have no fear. nta bwoba mfite. Because my life is kept in his hand. kuko ubuzima bwanjye buri mu biganza Not bye. because I'm preaching tonight. atari uko ndimo kubwiriza uyu Not munsi. because of any work I have did. atari uko hari icyo But nakoze. because I had the voice calling me to believe. ahubwo ko numvise ijwi rimbwira ngo ninizere. And I responded to the voice. kandi nikirije iryo jwi. And tonight I feel joy in my heart. ubu rero ndumva umunezero mu buzima And bwanjye. this is kept for you. kandi ibi ni we byabikiwe. And this is for you. ibi ni To ibyawe. have this peace and joy. kugira uyu munezero n'amahoro muri wowe. Hallelujah. Hallelujah. God loves you. Imana iragukunda. Jesus loves you. Yesu And he aragukunda. have many for you. kandi agufitiye byinshi. And he wants to make you a great nation. arashaka kuba umuntu ishanga rikomeye. Hallelujah. 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 Amen. What a blessing. mbega umugisha. What a blessing to have God mbega in your life. umugisha wo kugira Imana mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. This is what God has prepared for his ibi son. ni byo Imana yateguriye abana bayo. And you are among them. kandi nawe uri umwe muri bo. I'm calling you, come to Christ. ndaguhamagara kuza kwa Kristo. Come to him. ngwino kuri I'm Kristo. not calling you to come to church. ntabwo ndimo kubwira ngo ngwino mu I'm rusengero. not calling you to come to the religion. ntabwo ndimo kubwira ngo ngwino mu idini. I'm calling
calling you to come to Christ. ndi kuguhamagara kuza kwa Kristo. Who love everyone. Uwo ngukunda buri umwe Not wese. discriminating. Ntago ajya atoranya. That is why Cornelius said, niyo mpamvu Cornelio yavuze ngo truly I know that God does not show favoritism. ngo ntabwo Imana irobanura ku And butoni. whoever who obeys, kandi uwo nguwo wese uyubaha he accepts him. akamwiyemera He accepts him. aramwemera. Hallelujah. Hallelujah. Cornelius was a gentle person. Cornelio yari umunyamahanga. He was a Gentile. Yari umupagani. He was a Roman person. Yari umunyaroma. But because of the most tender heart of God, ariko kubw'impuhwe umutima w'impuhwe w'Imana, the salvation came to Cornelius. agakiza kaje kuri Cornelio. And for the Jews, they feel that the salvation is for theirs only. kandi abayuda bibwiraga ko aribo bagenewe agakiza gusa. And because God saw the heart of Cornelius, ariko ko Imana yabonye umutima wa he saw Cornelio, that Cornelius was faithful. ibona ko Cornelio ari umwizerwa, And he gave him salvation. imuha agakiza. And God sees your heart. kandi Imana ibona umutima wawe, He saw he can use you. irabibona ko yagukoresha. God does not call the qualified person. ntabwo Imana ihitamo abakwiriye, He calls the weak people ihamagara ba bandi baciye bugufi, and make them to be qualified. yarangiza ikabahindura abakomeye. He is God who qualifies people. ni Imana iguha He ubumenyi, is God who justifies ni people. Imana iguha gukiranuka, Not by yourself. ntabwo ari ku The bwawe. Bible says you have saved by the grace Bibiliya iravuga ngo mwakijwe ku bw'ubuntu through faith. binyuze mu kwizera, Not by yourselves. ntabwo ari ku bwanyu, Not by any work any person should boast. ntabwo ari ku bw'imirimo kugira ngo hatagira uwirata. And the grace of God is still alive. ubuntu bw'Imana buracyariho, And tonight this grace is waiting for you. kandi uyu munsi ubwo buntu buragutegereje, And God kept it for you. kandi Imana yarabikurindiye. Hallelujah. Amen. After Levi followed Jesus, Lewi amaze gukurikira Yesu, he organized a big banquet, a big party. yahise ategura ibirori bikomeye. Hallelujah. Hallelujah. A big banquet to announce the whole world that there is something new coming in his life. ibirori bikomeye bibwira buri umwe wese ngo hari umuntu udasanzwe winjiye mu buzima He bwawe. invited all tax collectors. ahamagara abakoresha bikoro bose, He invited all sinners. ahamagara abanyabyaha bose, Because those were the friend of this person. kuko abo bose bari inshuti z'uwo muntu. And what is amazing, igitangaje, Jesus himself in person, he attended the banquet. Yesu ubwe yitabiriye icyo kirori. Hallelujah. Amen. Jesus is God who loves the sinners. Yesu ni Imana ikunda abanyabyaha, He is God who loves the weak people. ni Imana ikunda abanyantege nke, And he loves you. kandi nawe iragukunda. He loves you. He iragukunda, wanted to be in your house every day. arashaka kubana nawe mu nzu yawe buri munsi. That is why he joined River's house. niyo mpamvu yaje agasanga Lewi mu rugo rwe. Hallelujah. Amen. What God wants to you tonight, icyo Imana igushaka uyu munsi it is to step forward. ni ukugira ngo utere intambwe, Come closer to him. uze uyegere. After you confess in your heart, numara kubivuga bivuye mu mutima wawe, after you receive him in your heart, numwakira mu mutima wawe, start making fellowship with the servant of God. utangire kugirana ubusabane n'abakozi b'Imana. Attend the church regularly. ujye uza mu rusengero That is buri munsi. where you will grow in the salvation. aho ngaho niho uzakurira mu That gakiza. is where you will find the work to do. aho ngaho niho uzabonera icyo gukora mu That nzu is where you y'Imana. will know the purpose and the plan of God upon your life. aho niho uzamenyera intego y'Imana mu buzima bwawe. Out of God, you cannot know what God has called you to do. utari mu Mana ntiwamenya icyo yaguhamagariye gukora. Each person who was out of God is a bride. umuntu wese uri hanze y'Imana ni impumyi. He is a bride. ni impumyi. Hallelujah. Amen. God wants you to make your eyes to be see. Imana irashaka gufungura amaso yawe. Hallelujah. Amen. He wanted to show you the original plan of creating it. irashaka kwereka umugambi wayo ukomeye wa nyawo wo kukurema wowe. Hallelujah. Amen. That is why he's calling you. niyo mpamvu arimo kuguhamagara. He's calling you to have peace, araguhamagara ngo aguhe amahoro, to have joy,
aguha Do umunezero. not harm yourself. Ntiwigirire nabi. Do not drink as you will die tomorrow. Ntunywe nk'aho uzapfa ejo. Do not go to lust and sexual immorality as you will die tomorrow. Ntujye mu busambanyi no mu bibi byinshi nk'aho uzapfa ejo. God wants to make you a good parent, a good woman, a good man. Imana irashaka kuzaguhindura umubyeyi mwiza, umugabo mwiza, umugore mwiza. He wants to give you a beautiful house, Irashaka kuguha inzu nziza, a beautiful home, urugo rwiza, a beautiful wife, umugore mwiza, a good husband, umugabo mwiza, good children. abana beza. That is why he's calling you Niyo mpamvu arimo to kuguhamagara come from what you are doing, ngo uze uve mu byo wari uri gukora, to come to have fellowship with him. uze ugirane ubusabane nawe, And all this blessing will come following kandi you. iyi migisha yose The izagukurikira. Bible says, first seek the kingdom of God and his righteousness, all those things will be added for you. Bibiliya iravuga ngo mubanze umushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Yes, that is the number one thing you must seek to these days. Icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba gushaka Do muri iyi not minsi. listen to the voice telling you do not go to church. Ntiwumve iryo jwi rikubwira ngo ntujye mu rusengero. Do not listen to the voice which want you to go back in what you have stopped before. Ntiwumvire ijwi rikubwira gusubira mu byo wari wararetse. The Spirit of God is right here to strengthen you. Umwuka w'Imana uri hano kugira ngo ugukomeze. The Spirit of God is with you to give you the power to keep on this journey. Umwuka w'Imana uri hano kugira ngo uguhe imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo. Hallelujah. Hallelujah. God loves you Imana iragukunda and he wants you. kandi And iragushaka. there is many things good in his hand for you. Kandi hari ibintu byinshi biri mu kiganza cyayo yaguteguriye. Tonight, if you respond to this invitation Uyu munsi niwemera ukuguhamagara kwe to come to Christ, uko kuza kuri Kristo, you will see many. urabona byinshi. That is why Jesus said to Nathanael, Niyo mpamvu Imana yabwiye that Nataniyeli, is why Jesus said to Nathanael, niyo mpamvu Yesu yabwiye Nataniyeli you will see the angels ascending and descending. ngo uzabona abamarayika bamanuka bazamuka. In God, Mu Mana we see what we didn't expect anymore in our life. tubona ibyo tutateganyaga kuzabona mu buzima In bwacu. my life, Mu buzima bwanjye I didn't expect to stand to this platform. ntabwo nari nzi ko nzahagarara nk'aha, But after I followed God, ariko maze gukurikira Imana, this is what God has changed me to be. ibi ni byo Imana yampinduye kuba He byo. made me to stop what I was doing, which was worthless. Yatumye mpagarika gukora ibyo nakoraga bidafite umumaro. And that is why he's using me to tell you what this good news. Niyo mpamvu ubu ngubu Imana iri kunkoresha ngo mbabwire buno butumwa bwiza. And God will use you. Kandi Imana nawe izagukoresha. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray tonight. Reka dusenge. I'm going to pray with you. Ngiye gusengana nawe. If you are not yet receiving Christ in your heart, Niba utarakira Yesu Kristo mu mutima I wawe, call you ndaguhamagara to receive him. ngo umwakire. If you have received him but you have backslid, Niba waramwakiriye ukagwa, I call you to come back to the foundation. ndaguhamagaye kugira ngo uze usubire ku isoko. Come back to the foundation. Garuka ku rufatiro. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, whoever who speaks the name of the Lord shall live iniquity. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese uzemera Imana azava muri uko gukiranirwa. The Bible says the solid foundation of the road is still standing firm. Whoever says the name of the Lord leave the sins. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi umuntu wese urwizera agomba kureka kuva mu bidatungana. Hallelujah. 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 Amen. May God bless you as you live from what is not right. Imana ibaha umugisha muva mu bidakwiriye. And those who are saved, Kandi abo bakijijwe, may God give you power to keep on this Imana journey. ibaha imbaraga zo gukomeza muri uru Being rugendo. fruitful in the community. Mube abera imbuto muri uyu murimo. Keep serving God. Mukomeze mukorere Imana, And you are going to see the rewards of God. kandi muzabona ibihembo byo gukorera Imana. If you are not yet received Christ in your life, Niba utarakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, repeat with me these words. subiramo amagambo ndi kuvuga. Lord Jesus Christ, Mwami Yesu Kristo, I'm coming as I am. nje uko ndi, Receive me. nyakira, I'm a sinner. ndi umunyabyaha, I have break your laws. nishe amategeko yawe, But you are greater than the laws. ariko uri hejuru y'amategeko. I come to you Nje iwawe to give you my life. nguhaye ubuzima bwanjye, Rule everything I have.
tegeka buri kimwe cyose mfite. Give me the power to stand. Impa imbaraga zo guhagarara. And the day will come, kandi igihe uzazira, Lord, you will pick me. uzanyakire. And I wish to live you in eternal life. kandi ndashaka kubaho ubugingo buhoraho. Erase my name from the book of death. siba izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu. And write it in the book of life. uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Thank you, Lord, for forgiving me. urakoze Mana kumbabariye. In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen. Amen. So let's pray as we conclude. Reka dusenge dusoza. And may God bless you. kandi Imana ibahe umugisha. Father, we give you glory. Data tuguha icyubahiro. This is for your glory. ibi ni iby'icyubahiro cyawe. This is your message. ubu ni ubutumwa bwawe. It is not from us. ntabwo ari ubwacu, ntabwo buvuye muri twe. Let every person who will listen this message, reka buri umwe wese uri bwumve ubu butumwa, this word be touched on his heart. iri jambo rikore ku mutima we. And this word do something in his heart. kandi iri jambo rigira icyo rihindura mu buzima bwe. Let this word destroy what is not good and build what is good. reka iri jambo risenye ibidakwiriye ryubake ibikwiriye. Strengthen your children, Lord. fasha komeza abana bawe. Strengthen the church. komeza itorero ryawe. Strengthen your servants. komeza abakozi bawe. And Lord, our wish, kandi icyifuzo cyacu, Lord, it is to be in fellowship with you at the day you have prepared us to go to your house. ni ukubana nawe muri ibi bihe kugeza igihe uzatujyanira mu rugo rwawe. Thank you, Lord. urakoze Be Mana. with us. komeza ubane natwe. In Jesus' name we pray. mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen. Thank you for listening. murakoze gukurikira. Thank you for following. murakoze kumva no gukurikira. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you Imana ibahe as you umugisha. keep on subscribing, uko mukomeza mukora subscribe. as you keep on sharing this message, uko mukomeza musangiza abandi iri jambo. as you keep on obeying the word of God. uko mukomeza mwumvira ijambo ry'Imana. May God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.